Wegogo, uformer president uJay-Z akasiyena uNkulunkulu wethu thina sonke. UNkulunkulu wenu nina nimthandazayo ubusuku nemini. Mina ngazi baba uNcamalala wanihambisa phi indlela abanye bena abayikhona ngoba even ngisho abantu abakhona lapha ngaphakathi phansi kweadministration yakwa MKP. Abanye sebehlale ngoba sebebamba imisebenzi yabo ngoba hlezi bekhuluma besho ukuthi awukwazi ukuyicabangela independently. Yonke into isebenza ngobaba. Asikho ke lapho lelizwe leli baba uNcamalala waba nethuba lokuthi mhlawumbe alikhulule. Ayikho omunye umlingo sawuphinde wenzakala ethuba baba uNcamalala sazokhulula lelizwe leli. Akukwazi ukuthi umuntu omusha kuthiwa you are less than 35 years unebelief yokuthi umuntu ona 83 84 years uyena umuntu osawuqala kuphi impilo entsha akuthathela inqumo empilweni akazobe engasayiphili. After 2029 kuzobe kwenzakalani? Namanje uyazi ukuthi gogo phethu wena ukhuluma kahle wegogo ngoba you are overseas. Yonke into awusazicathula lapha esikhona thina ukuthi shisa kangakanani. Wena konke ukucabangayo kusuka imaginalize emqondweni wakho ukuthi kumele ngabe kuyenzakala ngaphansi usuke ukucabanga ule kude bese ufuna ukuchannel ukuthi output yakho uyibonela ula emzana. Ngeke ungitshele mina ngomuntu who was once a head of the state waphatha lelizwe leli more than 9 years whereby uANC usakwazi uthola i2/3 majority. Ngeke bese ungitshela ukuthi wena ikhona into njengoba njengamanje amaqembu eseneyinkinga esehluleka ukufika ku50% bese uthi wena khona umlingo sangenzakala. Yabona njengoba sikhuluma nje kusazothatha isikhathi kube khona iqembu eliyothola an outright majority. Ukuthi inkinga gogo niphupha kakhulu nize nikhohlwe la reality nokuthi impilo esiphilayo ayifani njengamaphupho esuke siwaphupha mangabe silele. Unithi nikhuluma izinto eziserious ethi omunye abanye bayokhala khona udadewethu lapho khonze kabe uJacob Zuma. Unithi nikhuluma ni serious ngeinkinga elibhekana lelizwe leli ethi abayimeni kuhlangana naphi yonke leyo nto le uvela ubone lo muntu uyaduma ekhanda kahle kahle. Liyashisa ibhodo lapha ngaphakathi. Sinabangana abako legislature lapha ko MKP. Abanye bangaphakathi lapha eParliament. I remember omunye wabangani wakwathi hayi mfethu khululeka sizochanela kahle izinto nani. Kunamhlanje ngeke ngimbuze masikhuluma over the phone ukuthi hey bafo iphi lento lena wathi kanje. Hayi bafo izinto azenzakali ngendlela buza abaye esidwayeni nawo lapho hamba kanjani lapha izinto ithi hey wemfethu hey ilahle lisemhlane lana awukwazi ukunyakaza isinomo kanjani yonke into ufuna ireport lapha ufuna isuke kumadala aniyazi yonke le nto le abanye bayazi la ku social media abaye bathuliswa yini ngoba kwabavala nanokuba spokesperson bamaqembu base nathi senizethile abanye benu sebengoconvener sebeyini bafowethu ningasiphupheli emini kwabha abanye bethu sisopa hayi bafowethu and then asinazi izinto ezipersonally ngo former president just that political ideology noma mhlawumbe mission yakhe asihambisani na nendlela akenza ngayo izinto abanye bethu nothing personal. Nina ke mase nivuke lento yeni egwebe emoya nivele nibone ngathi sekunezinto eziphezulu. This is politics guys. Imbono ungafani kwayo akusho ukuthi kuyazondwana noma mhlambe sekune hate esuka isipersonal. Abaye beni ba understand abanye ba understand ngoba vela abazi nalapho behlele.